Šta je njihova uloga? Dakle, dođu tu, vrše pritisak na organe, provode neku liberalne koncepcije. Sve ekonomske koncepcije koje se provode u svim zemljama bivše Jugoslavije, pa i u Bosni i Hercegovini, se sačinili stranci, MMF i ostali koji dođu ovdje i kažu mora ovako ili mora onako. To je na kraju u Srbiji, to je u Hrvatskoj, to je u Sloveniji, to je u Bosni, Crnoj Gori, svim zemljama. Šta vama kažu? Pa nama isto tako govore da treba da smanjujemo plate, smanjujemo penzije, da smanjujemo ovo, da smanjujemo ono, da samo je njima važno da budemo servilni, likvidni, da vraćamo dugove koji su oni nama kao neku pomoć poslali ovdje, a sa nekim kamatama koji sada treba njima da vraćamo. Njima je samo to važno. Moramo da budemo likvidni, da vraćamo strane obaveze. A kako ćemo ovdje živjeti, to nema nikakve veze. Njih baš brige za tim. Mi nismo baš toliko oduševljeni MMF-om. Bili smo spremni prije nekoliko mjeseci na zahtjev MMF-a da raskinemo aranžman. I da kažemo ne, mi to ne želimo da radimo. Tražili su dakle smanjenje svih ovih budžetskih stavki potrošnje, a vidimo upravo da u zemljama gdje su to nametnuli, kao što je Grčka, evo Italija, Španija i neke druge zemlje. Postoji neka zemlja koja usreće MMF i Svjetska banka? Pa ne nalazi se i nije ta. Pa slušajte, to je ne samo financijska, to je i politička organizacija. To je šema za sve. To je šema za utjecaj stranog i velikog kapitala. Stvaranje uslova da on olako mogu ovdje da dođu. Da rasprodamo sve što imamo u olakoj privatizaciji koju nametnu stranci. Kažu nećete dobiti pomoć za budžet i stabilizaciju budžeta ako ne prodate određene preduzeća. Kad prodate preduzeća, onda se ti isti pojavi i kaže ovi političari su lopovi,